So Zandile Mtakababa ngicela ukukubuza kukho konke lokho okwenzileyo lokho kwenzile iAfrika yanyakaza kwafa abantu ubuye utholeni intoni oyitholile sisi wami utholeni namhla siyakubona emavideo noma baqamba amanga uthi ucela uxolo lwani angithi lento wena uhlale phansi wayenza wayibona ukuthi right ukuxosha abantu bangokuza ube wena futhi awuyena umZulu wase eZimbabwe ngoba wena awuyena umZulu wase Zimbabwe uxosha abakini umndeni owakini ama-Afrika wamaxosha wawukafa abantu ngenxa yakho sisi namhla ucela uxolo sisi for what bewuthi uNkulunkulu ngeke aza kuphendule bewuthi uNkulunkulu ngeke agcine aphi ngikutshelile yazi kunevideo engiyenzile ngithi lento oyenzayo izogcina ibuye ngawe umhlaba uyaguquka suguqukile umhlaba nenyanga ayikakapheli after maybe 3 weeks ayikakapheli umhlaba sokuguqukelile namhla ucela uxolo ucela uxolo wena laba bantu abafile sisi wena awusiyena umZulu waseZimbabwe awusiyena umZulu kodwa wena ubulala abantu abaningi ngale dudula yakho operation namhla ukhuluma ukuthi wena uyaxolisa sisi mina ngazi yazi kungcono ngiphume futhi kungcono ngiphume ngizenzela awanye amavideo ngihlekele ngihlukana nakho konke lokho ngikwenza ngizisukumele ngizenzele into zami Zandile you wrong woman sisi wami ngiyaphinda awukakaboni lutho laba bantu abafile ngenxa yakho sisi baphezulu kwakho laba bantu abafile baphezulu kwakho laba bantu abakhalayo inyembezi baphezulu kwakho wena nale group yakho vala ama-clinic vala ikole ibhedlele emgwaqeni yonke lenyakanyaka yenziwe uwe sisi kusemhlabeni la ngibuke sisi wami ngibuke ebusweni lo mfazi omubo okhuluma kakhulu waseMozambique ngibuka ungesabi nje nalabantu bebangithuka namhla noma sekunjani ngoba sewukhuluma uthi you come abazali bakho baseZimbabwe noma ngoba bebesithuka asazi ke ntombi ukuthi bakunike imalini I don't know angazi Mtakababa ukuthi bakunike imalini noma semali iphelile yini ngoba sewukhipha ama secret yakho ukuthi wena abazali bakho baseZimbabwe kodwa wena uzalwe eSouth Africa mina ngizele ingane eSouth Africa kodwa ingane zami akusiwona ama-South Africa akusiwona umZulu ngoba iAfrica umuntu omnyama ingane zami akusiwona amaZulu ingane zami akusiwo umZulu abantu abami akusiwona amaZulu amashangani ngoba igazi elilapha lamashangana awu2 ngakho nawe igazi elikuwe lamaZimbabweyana awu2 ubaba umama amaZimbabweyana awu2 igazi elikimi enganeni zami lamashangana so akekho umuntu ozokhipha igazi lela lobushangana bafeke igazi lobuZulu akekho umuntu ozokhipha igazi lobuZimbabweyane kuwe bafake igazi lobuZulu cha akwenziwa lokho dadewethu uma kungathi manje uyoyenzelwa amasiko wena angeke ubakuze bakwenzela amasiko yakho yesiZulu lapho kuzoyenzelwa amasiko le eZimbabwe la udabuka khona abakini la kuzalwa khona abakini la kukhona iziqo zabakini angekho baze ukwenzela amasiko wena yamaZulu ngoba wena from Zimbabwe but sisi namhla kunjani sithukiwe la ku TikTok sithukiwe sabizwa ngenhlambe enzima sithukiwe namhla ngoba bezwa nje ngoba sewukhuluma uthi I'm so sorry
Uzoyaphi Zandile njengamanje? Ikuphi la wena Zandile umuntu ozofika avule izandla akwamukele kuloko okwenzileyo? iZimbabwe wona izokubuka ngamehla clean ngoba zokubuka ngamehla bomvu ukuthi wena ubulali abantu baseZimbabwe, abantu bakini. iMozambique izokwamukela wena, iKongo izokwamukela wena, iNigeria izokwamukela wena ngoba unenhliziyo embi kanje. Akukho la uzamukela khona wena, akukoni labantu akakuyamukela wena ukuthi ungabe ivindu, sengizokhuluma ngesithonga, ungabe ivindu weZandile, akukoni Zandile la ungabe ivindu khona, ilesho ungashiyentsha wena. Akukho ndawo la uzamukela khona wena kuloko okwenzile wena ngabantu. Ukhohle ukuthi wona umuntu, ukhohle ukuthi wena usiyona umZulu, wena awusiyi umZulu. Igazi lakho laseZimbabwe lalela wemama kuthiwa ululu uthi saze savelelwa ulogogo. Wena uyini wena? Ngoba ngivule ngabona ngapha ama-picture yakho. Ngivulile ngapha ngabona. Uyini wena? Uyini? Ufuna ngikutshele? Kodwa mina ngokuthi mina anginankinga nokuthuka umuntu, futhi angina inhliziyo yami ebuhlungu nxa umuntu engithuka ngokuthi khawuhlukane noZandile wena. Uyini wena? Uyintombi nto? Indoda uyazi? Uyintombi nto? Ngoba wena ungibiza ukuthi mina ngugogo. Sithando sami, ngifuna ukutshela wemama Lulu wegama elibi futhi. Mina ngugogo 100% mntakababa. Futhi lapho uqamba ngamanga. Mina ngugogo, mina ngigugile. I'm 47, ngugogo. Futhi ngiyaziqhenya ngeminyaka yami. Angiyona intombi, nginabantwana abawu4 ngizele. 4 kids, 2 boys and 2 girls. Nomzukulu oneminyaka emithathu. Wena uyintombi? Ngoba mangikubuka nje ngivule lapho ngibona ugona umntanakho, ngibona uhleli lapho ugqokile ilukuzani noma ushuthi ithombe unqunu ugqokanga lutho. Awuyona lento kuthiwa isifebe sizidayisa umzimba. Awusisona isifebe osidayisayo. Awuzidayisa umzimba wena. Ngoba mina ngibiza ugogo. Ngiyabonga sithandwa sami ukungibiza ukuthi ugogo. Khawuhlukane noZandile. Namhla uZandile uyini? Angithi nixosha amaZimbabwe yani ngapho ke South Africa. uZandile uxosha amaZimbabwe uyini? Akusilona ikwelekwele. Akusilona ikwelekwele. Khawuhlukane noZandile saza savelelwa logogo. Wena uyintombi nemaroko yakho amade. Mangubuka futhi sangathi udliphilisi lengculazi. Sohlukana nami sithando sami. Hlukana nami. Angithanda ukukhuluma inhlamba, angithanda futhi ukuthuka umuntu ngoba ngiphiwanga lento ukuthuka umuntu. Ungizwile futhi. Nakuba uthe isiZulu sakhe asivuthwe. uZandile ukhuluma isiZulu esivuthwe. uZandile Dudula operation. Uqhamuka lapha eSoweto. Ngicela manje ufuna ukukhuluma izinto ezivuthwe. Ukhuluma into eyibona ukuthi le inenqondo. Musungithuka ngibuza ukuthi ungugogo futhi anginankinga ungibiza ukuthi ugogo ngempela. Leave me alone, my darling. I love you so much. Bye Lulu. Bye Lulu. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Lona ngilusha laphana ku TikTok and uhleza send ama message la #Zandile double. It's not the first time I'm show my video la wende ngazandile. Sekafika mhlambe nakufuthi because uhleza khuluma ngazandile double from the first place. The first time i-operation Dudula iqala vele bekakhuluma ngayo. Dzala khuluma ngayo and people have been saying ukuthi when you need to go back to your country, yena
she's a South African, yeah, meaning wala South Africa, but ngisho khuluma, oh, you can tell ukuthi this person is not a South African. You can tell ukuthi she is not from South Africa. Yes, uhlala South Africa, but originally akasuye wala South Africa, but like she just keeps on denying ukuthi yena wala na South Africa, and people are always telling her ukuthi wena gogo why uloku khuluma ngazandile, stop dragging uzandile Dabula. Yet we have people who are supporting her because they are ukuthi bantu vele labanye they are in love with ma-foreigner, baTanzania nema-foreigner, some of them they are foreigners, but banema-accounts Facebook, bo-TikTok, bayakhona comments athi kuma-post akhe basho ukuthi uqinisile lo sese, but some people are saying ukuthi stop dragging Dabula's name. Please do comment what you think below down on the comment section. I'm signing out. So goodbye.